Omukushaba kwa kumarira ebiro bya Mariamu ahabwe kanisa yabwaye gamba omburisa bwa nyakwebundika omurumasheruka akidikonare omuru West Ankole Diocese abikiriza behanangiriziwe kutanira kimwe n'ebyomubiri bakahanga Yesu Kristo amisho. Titwe hapana iwe nyoka at adrin yoni batalini kure kogo mbyoni nahi omurinye kure kogo mbyoni omurinye hati nyendo kire ko kuwa yebuza n'umubico byo murinye twayongera kusima Ruhanga hakubwa twayega abakazi okutushemeye kubantu twaza nabashija bito namakagitu okushemeye twantorera abana bito mazima Ruhanga atemera umuhanda kandi ayongera kutukorera. Abikirizaho nabashabirwe okureka koma okujaguze birebi kureka babitomu nkora. Tureke kuzomu kujaguza ekiro kya Mariamu ninga shutuka koma hakwija hasande omuntu oshemerire kugira ngo walk the talk otambure bakurebe ngo bamanye ngo umuco gukuryo muriwe tugoyizo barumwe konka no gwaburunako celebrating ebiro bya mothers ne chombeka bakazi munongo abo kuba kwako yarugo mukabiri kubi yahurro bujurizo bwo mburizi yahurra abandi kuba abantu bagamba akirugaha na wahindura habireho no kujwara za suit ahabwa Mothers Union. Omugandi abikiriza abashabirwe okube cyo kureberaho ahari yabo abarkwebembera. Okushaboku kukozwe Reverend akore byinji Herbert izo nyuma y'abazyo aha kanisa ya St Barnabas Cathedral omureberezi bwa West Rwenzori om district ya Bundubujo. Omukasumira mukamu totoyiru twakweta domestic violence obutabanguko obumaka obujakwetoleire ensi left right and center abakazi nibangana abasaija nabo basobirwe n'abana nabo basobirwe. Tatito mu Ruhanga Right Reverend Barnabas Tumijuka omubutumwa bwe ashabire Reverend Deacon Kisembo Jackson Amoti ojwiro obudikoni okube cyo kureberaho ombuhereza bwe. The key message was abantu banyakuri haihi bahugamba hoki so yaterera okufuba okuteikiriza ebintu ebyensi eno bikatuishya amuramwa turubate besigwa tugonzangane obomesi bwawe bumanyize kupina Ruhanga noyakamba okuba chokora noyakamba abantu okwegera we omudikon Kisembo atendereize mukama ahabo kumusya hidareri. Nisima Ruhanga abakiro kino abo soboire kujwara nisima isito mu Ruhanga Bishop Barnabas Tubejuka Chengo anya kusoboire gukora umurimo gwa mana bukunzweka nabeke nimpura nyina kusima Ruhanga muno sima Ruhanga muno tinamenya ali kana wana mwozo kumzaro mu Ruhanga yagonze ya mwibembera yagonze kumkozesa na weke kini kisimira Ruhanga. Gasha kwa Onesimus Ndianabo na Jonan Tusingwire.